Jwalo ka wena ona nix mo ona nix ke dithapelo fela ene hana ba ne ba tseba batho ba tsamang ha o November ai wa wotla moshana ntho ha wa wotla ga o hlompha le gona ha go bona le ha o tla le mane gona ga o khumane le ke le kopane ba lo ikanna re lekile ha re sa gona go tla o team Neville Hill mono le na le mabitso a batho le difoto tsa rona mo ba ya ha o foto ya re chisa novi ya o ya re chisa ngwana hona le moruti ka mona e reng ka la mo bitsa ka lebitso a re no mo bitsa ka lebitso fela ena wa itseba le wa tseba go kopana le ena kae o nkile batho ba neng ba kena ho wena mona ka o fe ena wa di reka dintho tsa hao di products mona novi yana moruti yo a ba etsa ha fihla ena o fihla di tswa ka katsane tsa rona jwale ha ntsa di tswa ka katsena tsa rona tse ebe o ntla o tla nka matla ha re la ga le ka lo thebola re hlotse o thebola ne re ga o thebola ke gona o thusa batho November ne le re la nthebula ne le re le nthebula jwa re ne re o thebola hore ha o shwa re be re sala ka wena re tseba hore re ne re etse mosebetsi wa hao empa se re swela re ne re tlo bola ne le re le tlompolang jwa re ne re tlo bola re ne re tlo bola go thodisa accident ka accident and then a re khone re ne re tlo kenya noa mabiding a koloi yo ipalama jwale wa re ferekanya ha o palama ena re kene o yena ha o palame ke na lo ra ke tswa o seng ke be ke re ke a koleng e itseng a ke tla ke sheba be ke ra tlo ke tlwela be ke khutlela ka tlong fihla ke ka senotlola sa e nngwe ke tlwela e sfapa the same thing ya o re fela kutlwe ke utlwa ke lose interest motho be ke itswela ho yena so many people ba tsarang ba ke losing interest ho be le ntwe re ntswa mothunye ho be le ntwe re ntswa mothunye so be le ka nkgotsa accident ha ke re jwale November ona modimo batho bana kaofela modimo o romelletse go tlo ba lokolla jwale ha o tlo ba lokolla gona re tlo ba lela ka re kenele fela go tlo ba lela ka ha ona mo go tlo ba lela teng go ba le tšhelete tsa bona re ga dutswa wa dilata gona go dula re se re sena le thole baruti ba rona ba sana matla le ntho tse re dinkileng re lo ba fa tsone wa ba mo ba sa lo ba tlotsa moruti eno wa di reka di product romela batho ene ba sa lo ba tlotsa batho ba hao mo ba tlileng ba tsamaile ntse bana le matla a hao tlolo ntse setse ya bona ho wena tlolo ya bona ntse na le bona la ba ka ba ga ba o batla tlolo ya bona ntse le bona ba mpa fela ba tshegane fela ditlatla tse ntho tse ke di tshiretsiretse ha o ka tswa ba tlotsa ba sebetsa ba o sia a ba tsebo wena o bewe ke modimo ka ke di hole di a o sia di tshegane ntho tse hona le ba bang ba tlo fumana mosebetsi ga ba bona ba tlo tsamaya ba keta o fumana a ke re ba tshegane le ba tsamaisa jwa ba itsamela fela ga ba tsamaisa ka go hloka mamelo ga ba hlokisa mamelo ge ba etsa ba be le stingy ba be greedy ba latelle dintho tse ngata ha ba file mosebetsi ha ba file mosebetsi modimo ba file mosebetsi ba batla go ka hodimo ebe ba jellana mona ka bo bona ba be greedy ba jellane mona ka bo bona ba ngalane ba etsane ntho tse bohloko ba tsebe go ngalana ba hloke mamello ho ba bang ene wena motho a lokileng November re tlo tsamaiswa fela ko ba o lokile modimo o mo sebeletsang re ikokobetsa tlasa modimo o lokile ebile o bonolo ebile o tseba lentswe la modimo ha bane ba ka ba ya ka moga ha bane ba tlo bona modimo ga itsamela le gona ga ikokobetsa go bana le etsa batho bana ba be stingy a se gona le bona ba ntse ba matha ka moga gona ba re rata le bona ba le rata jwa ba re rata ka o ba stingy ba pelo di telele ntse ba ya dinthong tsa gona le bona batho ba hao ba ya le bona ba ya
bosiu ke lorile go na le motho a nkukang di-measurement sefapano a nkuka di-measurement a ba tshwara le ntho a mejara le exoso yaka ke re jwale exoso le mejara jwang jwale e ba lo ibona sefapano ke lorile motho a ntse a nkuka di-measurement a ba tshwara le exoso a ke tsebe jwale yona e ne mejaruwa ka mabaka efe seo sa lona ke se rate batsalwang le romela batho go nna batho ba hao ba ya ho rona no ke re le romela batho go nna ba tla ba tlo reka di-products go ba lona ba romellwa ke baruti a ke re baruti le bona ba batla go tshwana le wena jwale bane ba nana gore ba ka senya di-products tsa ga di senye empa re kopa fela ha re tsamaya o kgalemela batho ba hao go ya ho rona ba ya dingakeng bosiu ba reka le di-products tsa rona go kae strateng toropong ba itseba nka ba supa ba itseba ba di reka ba reka bo eng mohlomong ba reka dihwasho ba reka matswai ba reka divimbela emang ka maoto ke lelokolleha motho ana ile ha kalo mejara ke mang ba na le ka o mejara ee o na o mejara o na batla fela gore a bone gore na o na le tumelo e kae na mejara ne le matshepiso na mejara tsubi yaka e ne le matshepiso mare matshepiso mare yena o bone ka na mejara atjhe yena o na sa iketsetsa yona for rata wa hae mo bitse o batla wa mpatla o dula ka matshepiso o tsena ke re ke a pholoso go kae o tswe ke kae se ka bitsa ka lebitso mo bitse wena o baneng o sa batle re mo bitse bitsa matshepiso tlo November ke eno he matshepiso wa mpatla matshepiso ha re bue wa mpatla ke a batla November o dula kae ke dula Rockland jalo ba neng bosong le mejara mojara le di-private tsaka ke batla di ske tsa sebetsa le mohla o tla fumana mosadi so o nkentse eng go nna mmeleng ha ke gone o kenya letho o dula o ka tue ke manyoloi jalo o no tlile bosiu o tlo mejara ene ke batlile go hlokisa matla servicing ya tsatsing le re a tsebana na le wena ha o ntsebe jalo o tlo nthola jwang gore ke be motho wa ke tlo o fumana ka bona bana ba kenang tshebeletso ena gawe phutha ntho tsago mmeleng wa ke a tsamaya a phutha pele ohle November le privateng Ratha bane ratha le privateng ohle mmeleng ratha a se la tsamaya ke tlo le chase ratha a se ka la tswa ratha matshepiso Ratha. cancela ntho e entseng ka nna ke a e cancela November ke a e cancela ke kopa o ntshwarele ke kopa o ntshwarele o tshwaretse ke kopa o ntshwarele le dintho tse neng tse ke di etsa ke lo di ntsha ke 18 November kae gate gating ya mona ke re ke ka pahaka gate ya hona jwale go kae gate ya hao o no kentse gating ne ke kentse fela ntho tsa ka fela ne ke kentse fela ntho tsa tsa mo ntshang ka fela kopa go share a go tshwanyane fela nna ke reka ka itswile vandag a itswile straight ke utlwile le gore wa e le ntima tšhelete le reka diwasho
win. Phahama lona. Phahama. Nka spray. Sa mo mo se ba jwetse ba phahame. Tswa mona ntate. Ba jwetse ba phahame ba ntshe ntho tseo. Hai ho boima. A sa tseba ho tsamaya jwang. O tswa ho ntsha. Tlo ke tlo le sherela bana ba ka re tseba ho tsamaya. Tlo ke le sherela re tseba ho tsamaya. Ke di thusa. Tsatsing lena ke leba Modimo ka deliverance ya today. Nana ma tshepiso mpatla re so kopana. Ke lebetse le ho botsa hore o motle kapa jwang. Kapa ke le teng bo ma tshepiso mo. Le ntse dintho tsa lona kaofela. Lokolang phutheho ya ka le lokole le tjhelete tsa bona. Re lokolotse ntho ngwe le ngwe ya batho. Lokola mosadi ona le bana ba hae. Ra mo lokolla mosadi. Ra tsamaya fela go sutlile November. Re tsamaya ka pelo tse bohloko. Bophelo ba mosadi ona bo sa tla tshwana. Lekgetlo la pele. Ra tsamaya November. In Jesus' name. O bone matshwao ke mang? O bone matshwao ke? Ke bone batho ba bangata fela ntate mo. Le baruti ba bona. Ntate mo gotse. E mong ke mo goteneng. O no kena ke re ke a se ka mo ntse ka lebitso. Ke nang khamme ntate mo gotse. O etsa? Nkhamme. O khamme nene. No. Moruti o khamme no ka ntle. Ha? O wetse before after gate. Ntate moruti wa sa dumela mosadi ona o ntsha ntho tsana. Mfundisi. Wa sa dumela mosadi ana o ntsha dintho tsana gate. O dintshitse November. O dintshitse. Wa yo mogama. Ona batla o destroy. Ha? Ke batla o mo bolaya. Ona batla o destroy. Ona batla o destroy. O moruti wa mona Bloemfontein. Ke re ke a o yona teng mo. Ba le ile ona mo sipela ngwana ne ke batla o mo bolaya. Get out! Jesus' name. Tlon 7. Tlon 7. Fatshe ntate Modimo le kolosi shebisa matshwao hodimo tje ntho e bone o e boneng kae ke tsana ka ntle o boneng ka ntle ntate moruti
a ke tsebe ha ke ne ke tswa ke bone batho ba tla ba tenne dintho tse tshweu mare ba sa tena ka pele ba tenne ntho tse tshweu mare ka pele ka mona di-private batseng ba di kgaotse ba kgaotse di-private ba ba kae ke bone bomme ba 5 le bontate ba bararo bontate ba bana ke bontate moruti ba bang ke bontate moruti bomme bana bona le bona ba hlahise dintho private tsa bona ntate moruti okay mphe stikara o na le tumelo kae ke na le tumelo e felletseng ntate moruti tsamaya le moruti November ke le bua ntate moruti mo bemo take it in Jesus name tsamaya le tlokwana hape tlokwana pick the test Glory to Jesus. Amen. Amen. ona le scripture se reng ntate modimo a re Moses nka moya wa hao o tshele ka ra batho bao o tsamayang le bona Nkosi Yesulu. modimo ka ke rapela graptizer ena ke kopa bofokodi ba ka ibe baka mosading ena ho fetele moya wa ka fela so that tlholo ya hae tlholo ya ka e be tlholo ya hae ha ba tlo etsa next ba hlotswe ke nna amza le fikitlo kwata sefapang bula molomo Thank you, Holy Spirit. Retebo shati. ausian ntho moradi wa hae ho thungadile ungadile a re tswa mo kereke o tswile mo kerekeng ya rona re kgaogane le ena ha re molata ko strateng a re ke kopile gore le tswe mo gonna e sela ke tla le biletsa maponesa okay ke sona nna mo tlohelle modimo a mo bless modimo o tla mo thusa one of the thing e tlo re dielang mathateng kaofela le lona batjha kaofela tebo Into ezawusijula kwinkinga sonke. ke kopa re bale scripture sena Let's read the scripture. chapter 15 verse 6 Scripture. Mareka chapter 15 verse ntho di ngata tse etsahetseng vandag tsena tsona di batla gore ke lo robala ke titibetse ai Tshepiso tlokwana o mathe tshwara mamjalfa
ntho e tlo etsang re wele trapeng ya satane le baloi Into that is going to make us to fall to the trap of Satan. ke pressure. It's pressure. Ke a utlwala moraorao mo. Okay, pressure. Ke go ba le mpalle Maraka chapter 15 verse 6 e re ka mokete e re ka mokete Pilato o ne a utlwaetse yo hahle mpalle yo ha o tla kgathetse ma Ka mokete Pilato o ne a tlwaetse ho o ka ba mokete ya ntate Moruti, Pilato na tlwaetse ho etsang ho ba lokollela motlamoa e mong. ke ba ka thusa me makgetho bala ka mokete Pilato na tlwaetse hore ha o na le batho ba tlangweng ho be le a le mong eo a mo lokollang Verse 6. ke kopa ho ipheta tebo ka mokete During the festive, ba tshwaruwa those ones who are held ba captive, tshwantseng ba thagiswe those who are supposed to be crucified, Pilato na ba lokollela a le mong ka mokete ha o yentswe mokete ba ra ke nahana mang a lokollwe a tloellwe a phele E etsa Pilate sense? will therefore liberate them that they should be set free. Bala mme Verse 6. Ka mokete Pilato o ne a tlwaetse ho ba lokollela motlamuwa e mong eo ba mo kopang. eo ba mo kopang Verse 7. Jwale ho ne ho le teng ya bitswang Barnabas, ya neng a tshwerwe mmoho le baneng ba fetohetse mmuso. Barnabas o na le ka hara group ya batho ba ne ba fetohetse mmuso nakong tseo Barabbas was in the midst of people that turned their eyes. bala mme Ba bile ba bolaile motho nakong ya moferefere woo. ha o ntso ba entse strike ba bolaya motho Barnabas was part of the people ba ne ba bolaile motho When people were being assassinated, Barnabas will be part of those people assassinating people. Verse 8. Letshwele la nyolohela ha Pilato, mme la qala ho kopa ke ho kopa le etse- mamele part eo la qala ho kopa o soka le tshwele The crowd ya nyolohela ha Pilato gathered to go to Pilate. The crowd. ya nyolohela kae ke kopa re bue kaofela empa tsona a le tsebe English wa le sa bitse ka English crowd hle le lona ko la utlwala le kereke ya location le tshwele ke eng pheo wa le sa bue English crowd Jesus nahana le ntsha le jwalo le tshwele a ke le re crowd a go re crowd message wa ka o mono That's where my subject message wa ka is. o mono se ke la ile bala crowd Letswele. la ya ha Pilato Gathered and went to Pilate. mme la kopa ho etsetswa jwalo ka a ne a e a le etsetse. Verse 9. Pilato a araba a re, na re rata ha ke le lokollela kgosi ya Bajuda. Pilato o re e seng ke le lokolele kgosi e le morena Jesu ba re O ne a tseba hore baprista ba baholo ba nelane ka Jesu ka baka la ka baka la eng? mona. Ka baka la mme wa ka Mona. Pilato wa tseba hore Jesu ha etsa niks Pilate knows that Jesus did not and do wa tseba anything. Pilato wa tseba le hore thagiso ya morena Jesu e etswa ke mona fela And Pilate knew that the crucifixion of Christ is being done due to jealousy. bothata bo tlo hlaha letshweleng And the problem is going to appear from that crowd. ntse re le life ya kre okay
problem ya Pilato The problem of Pilate is going to appear from that crowd. Pilato kelelong ya hae wa tseba In the mind of Pilate, he knows morena Jesu ana sebe that Jesus is innocent. ana phoso He is not mistaken. ebile ba mo tshwere ka baka la mona But they held him captive because of jealousy. bala mme wa ka verse 11 eh empa baprista ba baholo ba susumetsa letshwele ho kopa hore a mpe a ba lokollele Barabas. Verse iphete baprista ba baholo empa baprista ke ba batla o e baholo bale tebong le yona eno baprista ba baholo ba susumetsa letshwele ba tlisa pressure letshweleng letshwele la tlisa pressure ho Pilato and Pilato ka nako eo Pilate at that time, ntshebeng bazona Pilato ka nako eo Pilate at that time e ne le morena was a king a neng a ka etsa diqeto that would do decisions. but the same person Kodwa ya loyo neng muntu a nang le matla that hold a high status and the pressure e tlo authority. mo hlotha matla The pressure is going to steal a qetile the a authority etse dintho tse batlwang ke batho e seng tse batlwang ke yena and is going to do the things that are being wanted by people, not himself. ke phete Mandipinde. somebody Omunye ya umuntu neng a tshwanetse bo na le backbone that was supposed to have a backbone, but pressure but the le pressure crowd and the crowd e tlo mo hlotha backbone is going to steal that o tlo backbone. etsa ho pleaser batho He is going to do things according to pleasing people. Eish. e rona re phela monate lefatsheng lena rona bonofi ga ke tseba le sa mfutse bana hle mme mantho verse 12 o tjena he wena o batla mpha di-cake bana verse 12 Pilato a boela a re ho bona Pilato a re ho bona jwale ke etse jwang ka eo le mmitsang kgosi ya Bajuda. Verse 12 empa bona ba boela ba hoa ba re ba hweletsa mo thagise. mo thagise Verse Bana, 14 Pilato a re ho bona empa o entse bobe bofe ha etsa nix motho ena He did nothing wrong, this person. ba eketsa ho hoa ba re Eh. mo thagise. mo thagise Verse 15 Pilato ka ho lakatsa ho khotsofatsa letshwele a ba lokollela Barabas. ai o dinewa ke tsebe jalo Bible eno e bua nnete o re Pilato ka baka la eng Ka lebaka la ho lakatsa ho khotsofatsa letshwele. a o se dinewa ma teba ko e bale ka English Verse 15. Pilate wanted to please the crowd. Mama Khetha Mama Makgetha. a re kwaleng kereke Let's conclude the church. o bona lefatsheng le You see on earth, if you don't have a backbone house namokotlo, letshwele the crowd le tla o pressurize ro hlanye hlooho will put pressure on you and drive you o delusional. be miserable And you become miserable. letshwele The crowd. letshwele The le crowd hlotha motho ya nang le backbone matla steals the authority of somebody that has a backbone. that is why Kungo. ho na le batho ba dutse mona There are people that are here. some of you Abanye benu, everything you we phelang yonke into oyiphilayo, ke pressure it's pressure e tlisetsang ke batho that is being brought forth by people. Reteboshate. phela pressure You are living a pressured life. I've been there ke a tseba I'm an epitome to ne that. ke tsamaya le bokabelo le bomang le bomang le bomang Bendihamba nokabelo re nabathize. dula face 2 mana ke nwa jwala ke sa bo batle Sihlala phase 2 drinking alcohol, not wanting to drink ke it. sa bo batle But because of an influence, I will Mane ke find nwa myself ka drinking baka la it. letshwele Because of the Friend tsa crowd. ka.
because of my friends or the companionship. There is nothing that is dangerous. Like being a child of God. But who is living a life with people that do not believe in what you are believing in? You see today, some of you, you are struggling to give. You are in debt. You are in debt, and some of you are struggling somewhere, somehow. But some of the things, your debts, the pressure, your debts, for you to not to give today, there are people that you are competing with. The crowd, literally. You want to meet the standard. Amen. You want to be recognized. Different things are by your friends. You want to be recognized. Association to the association that you are living in. Now that is why you are forced. You are forced to even do things that you dislike, but doing them because of the crowd, of which is the association. There's nothing dangerous, men and women, to be a child of God that does not have authority upon his or her life. Upon his or her life. Some of you, the crowd is your children. They are controlling your life. They want that. Because when you don't have a backbone, because you do not have you a backbone, are working so hard to make them happy. But because you want to make them happy, you are forced. Even to the things that you dislike, but because you want them to be content, you are forced. The Bible says wanted to please and the most crowd. of us Problem we want to please people. We want to do things to please people. Even to the extent that when we dress, we are not dressing for ourselves. We are not doing those things for us, but we are and doing that them is for why people. today Really miserable. We are living a miserable life. Dithatha nomfundisi Oman izolo. Dithi kuye there should be a deliverance that is being done. I said kuthi ubona lemngade lena kuye kumgade nakum. hanze riqoqa When we are chatting or conversing, umane ungoputsa nthene ke mojwetsi yona lemngade uOman unikhumbuza into endike ndamxelela nomugade. kire Ndithi skela philela batho. do not live for people. Le tla ba under pressure. You will live a pressured And I'll life. get my pressure. And Under when you are pressure. under pressure, Le tlo fumana le lona. you are going to find Le yourself se le forced to fake ntho ya ntate Modimo because le batla tšhelete. being forced to fake what is of God because of wanting to please people. Ona ngopotsa ntho le moruti o mang. He reminded me Are of bishop that. o no nkgalemele le o apara expensive. He said, Bishop, you reprimanded me from wearing expensive clothes. Are o no re kgalemele. You Wa reprimanded re us. ska ra ba expensive ho feta dikereke tsa rona. Ke mang ya hopola ntho eo? Amen. Le a hopola ne ke ba kgalemela. Amen. Ka ba kgalemela ka re ha le tlo ba expensive ho feta dikereke You tsa are lona. not going to be expensive more than your churches. Number 2. ASP. Ha le tlo ba expensive ho feta maphelo a lona. You are not going to become expensive
Ugqitha impilo Ke zenu. kopa o ipheta. Tell it- Yeno ke miss call. That one is Ha a le miss call. tlo ba expensive. You are not going to be Ho feta expensive. bophelo ba hao. Ukogqitha impilo yakho. Wena o mona. Wena ulapha. But you want to live your life e mona. But ufuna uphila Fetang impilo bophelo ba ephezulu. hao. You're going to be miserable. Amen. Are Honda Bishop. Uthi kumbishop, Ntse ke tshwere mantswe a hao. I'm still Are today having those ke na le words in disuit me. tsa di 600 Dine suits is a tse ke 600 di aparang. that I'm wearing. Ke ma hopola hore nna tsaka ke bokae? Ke bokae? Bokae? Bua ka mic. 500. Ntate. Suit tsa ka tse ding ke 500 ke di rekile Small Street Gauteng 500. Ka mina ka wena ai ka mina ka wena ai ka mina ka wena ai ka mina ka mina ai ka mina ka wena yo. Hey, e pressure tla etsa o lwane le modimo le tshwele. A crowd and pressure will make you to fight God. And tla ke re jwetsa ba bang ba re And let me tell you, some of you say, ke utlwa le reng ha le bua Daniva xa ka nithetha dipelong enhlizweni o zenu utlwa le reng. nithi ke Now I don't have a lot of friends. andinazitshomi ezininzi. Se matsho njalo. Se ka la tsaba ba se matsho. Tathi ke ka re di ja wena tje. Now I don't have a lot of friends. Andinazitshomi ezininzi mna. Na ke na ha ke na re friend tse ngata. But Kodwa o mona fela. ulapha net. O sheba le tshwele le mona. Ujonga the crowd that is here. Abayuth. Amen. O mona fela. Ulapha. O sheba batho ba positseng ba ntseng tje. Ujonga abantu that have posted, posing. O sheba batho ba beileng dijo le ditlhapitsane tse thata tsane di bitswang The prom. di prawns. Amen. Kana le ditsebi lona. Di prawns ke ntho tse thata ha di jwe le lekoko batho ba phase 6. What is that prawns? O utlwa. Nka di me stule ke kwale. Ke ka le ke kwale ke re ke ya lona. Nka di me tafole. Borrow me that table. Nka di me le plate ya di fruits. Nka di me le glass o bo tshela grape ties. Yane ke butsi tla. Sele ke wa ikare ke di ja bathothi. Ba motho fa tshela ka ro tshela jwala. Kapa o batla go jwetsa eng hantle. Ke di prawns tse. These ones are prawns. Ke big Oysters. potato ena. Amen. Ke drink tsane. A ke tsi mabitso tsona. Expensive wines. Le tlo ba miserable. You are going to become Letoba. miserable. Miserable. You are going to be Le miserable. tlo ba miserable. bana. Amen. Miserable. To an extent. Pressure. The pressure, E etsa o ska enjoy bophelo ba hao. it makes you to not enjoy your life. Pressure. E etsa o ska ba enjoy anything. Number 2, pressure etsa hore o underestimate ntho e nngwe le e nngwe. O e Pressure nyatsa. makes you to underestimate each and every single thing.
That is why today, That is why namhlanje ho na le bana ba dutse mo. there are children that are A seated here. aparela yena. Akanxibelanga Ho na le bo yena. ausi ba dutse mo. Kunosisi abahleli Ba apha aparela bona. abanxibelanga Ke people ba bona. dutse mo na ba aparela bona. Amen. Botse ba aparetse batho. Ba aparetse batho ba. Because le na tshwantsa poster be dintho mo. Banxibele the crowd. Le na tshwantsa be mo. Aba bonse. Supposed to show the crowd O meet standard sa bona. that even him or her, she or he meets the standard. And now here's the problem. Now I'm thinking, Bible bere. the Bible says, Bohle ba le amohetseng. all that have accepted Le ba it nea tokelo gives them the right ya ho bitswa bana ba ntate Modimo. to be summoned to the children Ke of kopa ke God. break up ke kwale. Let me dissect it thoroughly. Nkile ka le etsa mohlala ka re. I made an illustration. I Ke said, batla o sia motjha ya sebetsang. Ke mang? Ya sebetsang. I want a young girl that is Le employed, ka ba ke bishop ya sebetsang ke mang? even though it's a temporary job. Okay, thank you. Emma mona. Ke batla o sia sa sebetseng. And a young girl that is unemployed. Ya sa sebetseng. Man ntho wa sebetsa. Tlo wena, Modimo ha o re qhoshetse. E o rutlisa ka letlalo ha e sa lo nyetswe. Hai. E mosadi o re tenne. Re tla leela dindumbeng lona. Re tla dindumbeng re lo hweletsa re le mapona-pona. Mamodi o pi. Now, Go. wa sebetsa? Okay. Wa sebetsa? She's working. She's not working. Ha o batla ho reka dieta ka ba batla ho reka diphahlo. O ya batswading. When you want to purchase clothes, where are you going to? O ya a o ye kae? Ha ke batswadi. O ya kae? O etsa eng? O ya shopong. Ke a shopong. Fihla o ithekeng. Ee ntate. Okay. Wena Ke a ko mystery. o ya go mystery. O ya mondeng. O ya go mystery. Mystery ke monna hae. Now, ha mystery o fihla o yena, hona ka dinako tsohle ha o batla tsatsi lena o kgona ho fa tsatsi lena ntho e batlang. O tla ba re O tla ba phetha mabaka a mang ke a ba re o eme. eme pele. Okay. Wena wa ema pele. A ke kena shin card no ke tlhega card be ke robale ke beya phone. Okay. Now here's the thing. Nansinto. O ngwana modimo wena. You are a child of God, wena. Ya kopang ho ntate. Who ask from the Father? Ya relaileng ho ntate. Who relies on the Ya Father? relaileng ho ntate modimo. I retebo But ha o shata. qetile bo ikompara le batho ba relaileng ho bona. But after you compare yourself with people that are relying on themselves, aye. Ke phete. Aye. The reason why The reason ke sa kgone ho ikompara le bo mang kapa mang. that I'm not comparing myself with It is whoever. because Kungokuba, nna mna, ke emela ho ntate. I'm waiting for the Father. Ha ke batla koloi When I want a car, ke tla ho ntate. I go to the Ke tla ho Father. ntate modimo. I go to Ha Father ke batla God. tjhelete ke tla ho ntate. When I want money, Ane I go to the bothata ba Father. ntate And in ngaki ngotata. o na le nako a reng There are times where he says, not now. Hayi ngoku, kosesulu, rethebo shate. Kos, That is why I kungoku. cannot compare myself Ngeke ka le compare batho ba Facebook, with people of le Facebook, batho ba Instagram, people of le Instagram, batho ba TikTok. people of Because TikTok. ha ke tsebe ba phela le mang. Because I Ha don't know who they ha ke serve. tsebe ba provide-wa ke I mang. don't know who provide for them. But nna Kodwa mna, ke tshwanetse ke tle ho ntate. I need to go to the Father. Kosesulu. Baye ngonyama kaJuda. Can I talk to somebody? Mandithethe no. The time Ingxaki. ne ke pholoso The time I got saved, ke ne ke phamise matsoho. I lift up my hands. Nosibonelo wa ntate moruti Silingile a re leader ka thapelo. Unosbonelo was leading us with prayer, Re phamise matsoho. lifting our hands. Ha ne ke phamise matsoho. When I lifted my Moya hands, wa modimo wa re ho nna. the Spirit of the
Lord said to me, phamisa matsoho, you are lifting your it head. is the sign Keep on ya o surrender bophelo ba hao ho Morena to Jesu. surrender your life to Jesus. From today, Ukusukela o namhlanje, tlo phela ka yena. you are going to live From with him. today, o Ukusukela tla kopa ho namhlanje, you yena. will ask from Ke him. surrendile bophelo ba ka. You have The surrendered your day ke ne ke pholosa. the day you got So that saved. is why Go. I cannot compare myself Ke keke ke compare le mang kapa mang. with Why? whoever. Kutheni? Because nna, Ngokuba mna everything yonke ke into tshwana le Mamudubi. difana noMaMdubi. Mamudubi a re ke a ho Mystic. uMaMdubi uthi uya kumyeni Jwale wakhe. le nna, Kodwa mna when ke ke batla dintho, kandifuna ke ya izinto. ho Mystic. I go to the Father. Jehovah. Ke ba yang KuJehova. kutlwa matswalo. Khona The ondivayo. problem ke ena. Ingxaki The yile. problem ke ena. Ingxaki Re lena. pholositswe. You are saved, But ha re understand pholoso ke. but we do not know the significance of Re salvation. understand pholoso ke. We do not understand the significance of salvation. Bibele be re bohle ba amohetseng leng lebitso leng ba amohetseng Morena Jesu. Those who have accepted Christ, Ba mo amohetseng. those who have accepted Kapa ba Christ amohetseng lentswe. or the word, Le ba fatoke. it gives them the right Ya ho bitswa bana. to be summoned children of God. Now, here's the problem. Natsi ngaki. The time Ixesha ke ne ke pholoswa ke phamisa matsoho. when I got saved, lifted my hands, Ke surrender bophelo ba ka. surrendering my Ke re life to Morena Jesu Christ. from today. Dithi Yesu kusukela Wena namhlanje, tlo rana bophelo ba ka. you are going to run my life. Here is the problem bazala. Natsi ngaki ke. Le ha ke bona monyetla Even when I see the opportunity wa hore nka i-elevata ka bonna. that I can elevate Ha myself, ke kgone. kodwa andikwazi. Ke emela yena. I wait E for be him yena yang to elevata. be the one that elevates. Ai kereke le a nkutlwa na. Retebo shate. Le a nkutlwa na. Hey. Le a nkutlwa basalana. Nyathi. That is why Kugogo. ke bile le menyetla. I had Ke kopane opportunities le batho. I met Ba ne people ba offera dintho. that offered things to me. Ke hopola ke le Velkom. Ndikhumbula ndisevelkom Restauranteng e nngwe e kotsi. kwi-restaurant ephezulu kakhulu esezingeni eliphezulu. Ke rapella owner ya teng. Ndithandazela the owner of the A le restaurant sikwa le sepetlele. engekho, he was Staff hospitalized. sa sa njwetsa hore mama wa kula. Ke The re, staff told Ma Dr. Indian. November that the owner is ill. ma Indian kapa ma eng? Kapa keng? Ke a ke mo rapela qetile modimo ba mo lokolla. Dr. November umthandazela, and God liberated the man. Ka tsatsi le le Ngelinye ilanga ke ba mpitsa. ubiza uDr. November. O re fihla re dule ka thoko. Uthi let's set aside. Bula laptop. Uvula i-laptop yakhe. A re ke batla ho kopanya le bishop wa ka. Uthi ufuna udibanisa uDr. November nobishop wakhe. Re tlo ahela kereke. We are going to build you a church, he said. Re tlo fa ntho e nngwe. Ke masopela sore sa. Ha? Re ne re na le wena Welcome tatu ba ba ditedu tse telele tse. Ba re tlo fa kereke. We are going to build you a church, But re kopa re etse favor. but favor us then. O tlo change ntho e rera. You are going to change what you But o preach, ska change lebitso la ke. but do not change the name of the church. Batho ba nroa ka mo. Ba feta mo. Ba bona ekare ke a hloleha ba tsebe ke ne ke na le menyetla. People, they are cursing me when they pass by here. They do not know that I had opportunities. I had great opportunities. Ke bile le menyetla e meholo. Ka ba re tlo fa, we will build a church e batla. Ba re tla o ahela kereke. Ba bontsha dikereke tse ba di haileng. They showed me churches that they built. Bothata ke hore Ingxaki ke kukuthi, phamiso ena this elevation, e tla homa. where does it come from? Because wa ka ntate Ngokuba mna utata wam a somphamisa. hasn't elevated me yet. And because tshwantse ke emele yena. Because I should wait for Ka him. hana. I refused. No, I cannot do that. That unoche ndiyenze loo nto. Kara, I cannot do that. That unoche ndiyenze loo nto.
So many offers. I had a meeting. I had a meeting Restaurant in a restaurant. Johnny mama. Reduce the step morao. Amen. You offer dinto. I was offered things into a restaurant. Oh, my hand to say. Mamela, listen to this. I am not confused. And ask me what aided me. One thing helped me. One, I can compete le mang kapa mang. I do not compete with whoever. Ah, la ka kwatela. Ki bua ka nna. Dithetsa ngami. Ha ke tse wa ile kwata. Nna, one, I can compete le mang kapa mang. I'm not in competition with whoever. Two, ASP. ha ke tinele mang kapa mang. I do not wear clothes That for is people why to I impress. can shoot, I can post. I do not post Nna or ke take post wa ke pictures. bompho. Gompho ke abazabe Ke go bona post. se ke hlaile ke. Ha ke le jelle mona. No ke le jelle mona. A ke post. Ke tswa bo Swaziland ka bike ke tswa Maputo ka bike ke tswa Namibia ke tswa Botswana ke tswa. Ha ona le mothatsi ba gore ke tswa bo Botswana. I can post for him. And I get a jelly moon. Ke mang yo ke mo jwetsa gore ke Swaziland? Ke mang yo ke mo ntshang gore ke phela good life? No one. Ke mang yo ke reportang ho yena? Ke ja dijo tse monate ho feta tseo le di jang. I scala quattro. Scala quattro Marcelin Pine Celtella che la quattro sana chance. E sei le banche, se ridi poste banche. Sei le banche. Ntate ke sa dijo ke be ke di restauranteng. Gale ke di restauranteng ke tswa di restauranteng ke dutse hodima lewatle. Maputo. Ke dutse hodima lewatle ke le Maputo. Ke tswa restauranteng, ke tswa hoteleng. E hodimo Maputo ke tswa ka ha hona la ka lo di check ka Facebook nya ka fela di ntse tse ha ke le jelle mona ke go ba o le thusa ke le jelle mona mara ke go ba o le thusa go ba le thusa ha ye kwatile ma le ile kwatile. Ha gore ke bua jwala ka baruti ba dihlong ba shebelang ba ha ba rera ba shebele marutsi a tsamaya mora motho o tshaba o sheba phuthe ke nana mpe ke etse jwalo ka mo go leng kwatetseng ka teng a ke le jele mo but let me help you. Hona le batho, there are people. ntwa le nyona lento ayiyo I hlahisa mo lento ayivezayo in kwi-post reality life ayiyo lento ayiphila kwi-phone akayiphili. lefatsheng la nnete. In reality lento ayiphilayo ayikho. Ba bang ba batle ba ke di yolo bone mara motsamo mo shebake o di tshubaba. Gale ke nka bike a ntse ke batla motho ntse ke re a gore ke nke bike ya ka ke tsamaya ke kopane le motho a re ke re nromele foto motho a nromele foto ke re jo yellow bone etse ke re ntate Modimo mona teng o nkarabile la o ka ya bathong ba bang o nna o ntlohelle eno wa hona jwale e ke mmona mo ke number 1 ke be ke jwetsa ntate Modimo tsa mo thusa bana ba ntse ba sokola ba sena batho nna ke thusa e tsa qeta o bona motho mo ke be ke ya a ke fihla go ba itseng e ka re nkare o se ke batla motho eno a le go e ka re nkare o se ke batla e enwa mpotsa why because o ba shebele beng ba di photo le di etsa ha edituwa. And Hansa edita, Hana Hanur Lian Yansanga Mublofa, unsa editile le.
o hlaise ntho a seng yona. If wena o edita, batho ba o praise ka ntho tse ba o ra hiyo. Why o bana? Why re sa khone o nehela? Le ntse di pleasure bana beso. Ke a hopola ne le tla mo. Le nyula le sothile dino ka tje. Nna ke nela ka 10 hour. Nna ke nela ka 10 hour. Tloelang diropo. Ba botse ba di ntshitse na. Ba botse. Botsa motho pela o intshitse na. The 5 ba botse ba intshitse na. Tlo go bolele wa ya sa khona. The reason why re sa khone because there's a life e tshwantse re maintain. Tshwele re tshwantse re nke tšhelete ya ne o re promise ntate modimo re maintain bophelo ba rona ka yona. Hore re hlalle re le hantle le tshweleng. Why is a khone o nehela bana ba ka? Why is a khone o serva ntate modimo? Here is the problem. What is painful ke? Ntate Thomo ki la bua mantswe a mang hona. A ke mo lebala. Re dutse khabasheng. A re Dr. November. Apha emhlabeni, you need to learn to enjoy your journey than to wait for your destination. Because there's a possibility of a destination you can see. So for now, learn to enjoy your journey. Now here's the thing. Here's the thing. Kitoro ya hao yana. Ema mona ntate. This one is your dream. Ema mo kitoro ya hao. Kitoro ya hao yana. That one is your dream. Ho ya ka lona. Ene ka roka fofa. Ai la lekala kwata. Ke le bona la tshintsa jwale. La tshintsa bona tšhelete e se ile bankeng. Ke le shebile. Ho ya ka lona. According to you. According to you. Ho ya ka lona bazala. According to you. Ka fofa o ya toro. It's like you should fly to your dream. Ho ya ka lona. According to you. Ho sanu ka ipona so le torong. It's like tomorrow you should find yourself in your dream. According to you. And the worst part, meanwhile, this one is your dream. And these ones are busy posting. Le tlo ba miserable le bana ba go fihlela le feba go fihlela le ithekisa le tlo ba miserable le fihlela le feba because jwale o batla transport e nngwe le nngwe ka o isa ntorong yane hao. You want to use anything e hlahang as long as ka o isa ntorong yane hao. When I'm saying dintho tsena ke bolele hore se ke achievile dintho tse ke di batlang. Ha ke bua dintho tsena, it is not like se ke achievile dintho tse ke di batlang. No. Ha ke soka ke ba le business, ha ke soka ke ba le income ye nngwe, ha ke soka ke ba le an extra income. Ke ntse ke phela ka monelo ona wa lona. O le ntimong ona ka nako tse di. Ha isa le lenyolelwa mesebetsi lona le nyollentse le nela ka 100 rand. Mara re tlwelleya. Le a promote mara mona ke re ke mona ke bone promotion. La le tlisa 100 rand ena umpha yona o iqenehetse go re wa bona e ka re wa nkadima. Le shotela fela o nkemela ka ntlo re ke ne ke kopa 100 rand ka. Yeah, it's the thing Nancy into and then we ultimate. Iri usna anything that takes. When there is nothing, iktata.
that can take you here, take you to your dream. Ayikho. You are living a same life as I. Listen to this one, it's powerful. Abanye benu. Ai ke batla no ngwana na tlokwane baby potla ka hle baby hle ngwana ka potla ka ngwana ka e ke mo ratang bothata bohlamo Ingxaki ivela apha ke. pressure baba Some ho yentswe tje kwenziwe nje. Ukyathiwe. enana iswa mana wa mmono Xebe thathwa iswa phakha ngumbo. mara ha hlamo a post Kodwa xa vela apha posting pictures, au kenya pressure pressurizing you. ha o bolele ro sebeleditswe ke mo ya mana Akakuxeleli what worked for her good. now that is why Kungo. hands are poster When he is Ahlaha, posting, evela. sorry pressure The pressure there, yetsa ro o shebole it makes you to look ke around. ka nkisa mana What is it that can take me there? pressure The pressure. yetsa ro feel hore It makes you to feel that hands are hlaisa ntsa re the a verse poster posting. o utlo re modimo wa ka Uzive Thixo wam. la ntate bosisa ka tlo ka ntate bosisa Nobuthatha umshisha ngafika ko toho. mosisa ko bone hle monna mosisa o robetse mosisa moruti o bitsa bana mong tlokwa antsa ba ba ila tje ha o mo sheba hore ke opola ke dutse mahungra le maburu ba bang re dutse le power hona le o se atlang ho nna fihlare no vitlo kwa ntle mogotsi wa ka ke a ke re a re mbolele maburung a ke bona go fiona le diplasi ke re fo e a re ke matla hle ke fana le diplasi ene ke batla sa ntse a tumetse o tlo shwa a re mogotsi wa ka ke ra ke ba tsebe ba tsejwa ke power modimo wa ka a sa tenela now desperation le pressure Desperation and because now pressure. you want to go there Ngokuba ufuna ukuya phaya. because hona le batho ba seng ba le mane There are people that are ba already o sa there, tsebeng ba fihlile jwang that you did not know how ba did o they sa get tsebeng there, hore ba sebeletsitswe ke of which you do not know what ba o worked sa for tsebeng them, hore ba sebeletswa ke even now of which you do not know what is working for them currently. so desperation Desperation. ya tsa hore la o hlaha ntate moholo mosheshe It makes you, even when a veteran appears, o ka mpa thothomela fela nka ka a ka o jara la ntsa thothomela even though that one is shaking, that veteran, if only he can carry you to your destiny. that is why Kungoko, re na le banana we have ba ladies febang ba ne ba sa plan that are committing infidelity without planning ba it, ithekisang ba ne ba sa plan that are doing prostitution without planning it. ka 15 years At the age of sa 15, ratana le batho ba baholo thanana nabantu abadala. o na le bo mme mona There are women o na here. le bo ausi mo There are sisters here. ha o sa batla ha o batle kore ha se le re o batla ho tsamaya o batla ntho e ka o thusang journey ya hao It's not like you want something that will aid you the only in your thing journey, o batla ntho e ka o jarang fela le o lahlela torong ya but you want something that will carry you to your dream. now Goku, that is why kungoko, satana tlo bapalang ka batho Satan is that going is why to play batho with ba people. tlo change baruti People are going to change because pastors desperation because desperation. tlo a ke re ntse o qamaka tlo le no ema tjena bana ba le fete pela ka le ke la tsamaya le tatile le tsamaya stela ga ntse le bua gore tso hona le moruti e mong ya kotsi kae kae
You are looking around. o na le moruti mongwe a kosi kae Sorry, butla pele ba o sekutla ntse le tota ka moruti wa kotsi ko fe. Ke ne kopa botsa hle o kae moruti o. A ya neng go tla tlalatsa. Le ro kae? 6. Ha ba bo 6 mo. Ba kae ka bo kae kae. Ko jwetsa nnete ke mane bo le wena. O ya moruting e mpotse why? Desperation. Le pressure. And pressure. That is why It some enforces of you to go to that pastor. You are still going there. Niyaphuma kwabafundisi. You are going around. Desperation. And pressure. And pressure. Katsatsi le le. Ngelinye ilanga. Pulani mapeto kae? Pulani ke yana motho wa pele wa mpha bosome ba 500. Sho, Pulani, yo no mphuthi. Pulani le nna fela ke rekeng ya kana a bana ntsha bosome ba 500 to an extent ha sa tla ke rekeng ne ka reng ka lo iphithisa. Ne ka reng ka lo mmotsa hore o mme o ntse ya hantle na. Ona mpha bosome ba 500. Now ne ke thola bo bosome ba bo 1100 ha a le teng e tloetsa 1000 something. Then ha le siko ya shorta ke tlo thola bo ma 500 300 ya bosome le monehelo. Ke ne ke na le friend ya ka ya Thabang Ntate Mageta. Rata le rera ke re ke nya hae. Ke rata tsa mai le bo Ntate Thobela le bo mang le bo Ntate Mbeneka se re ya ke re ke nya Mthakong ntho Thabang Tsuma. Ya aha kereke ya emergency ha qetile re Novi o nampitsa Novi mebra a re mebra tlo re kereke nyaka e re ha ke ya ba fihla ba mo fe tšhelete ba mo betse bo ma 20000 ka nako tseo 20000 nana motho o thola 20000 nna ka nako tseo ke thola bo ma 1000 a pulana le teng ha le siko ke bo ma 300 400. Ke opola that guy ka tsatsi le leng ke fita ke hula tšhelete spa ke nka pampiri a teng ke lahlela tše ne re tsamaya a gutla a matha a fita bula a lata pampiri ya slipisang sa tšhelete a se sheba gore a batla go tseba gore ke na le bokae re le spa se fapang re le spa a matha a fita nka slipisana sheba jwale ha tsebe gore ke sefe o confused. Ke ro batla re no be brand ke batla bona na le bokae ke ra ke na tšhelete jwale ka wena re nesha antwela ra tsamana now o thola tšhelete Mthakong a ntwetsa re moruti Novi mebra ke reka ka tlonking ya medicaleng e tlonking ya medicaleng e re ha ke ile ke rekeng ya ho balwa monehelo kutle ka re nka loya ka tsatsi le leng ha na le emetse I love you ka tsatsi le leng ke mise B1600 ya ka vene ya gale e emetše e ke fueng ke Ntate Moletsane a e bule le mati la ka pele la right la driver ha o le bula le wela fatshe Ntate Moletsane o na mphile vene eo e qwile dipente e rusitse Ntate moruti nka molao nna mfile Honda tjena e red e nna le moene senyile tjeng e bodile kena metsi ha ke sa tseba ne ke na le eng hape le Mazda 323 ene reng ha e tsamaya 60 ha ka lata 60 bitlola 60 fela e a jaifaere bana ba ibitsa wa itshokotsa botse bo velile bana ba ibitsa wa itshokotsa vene ka kole ya ka bana ba ibitsa tshoko ke opola mogotsi wa ka yena yo ha di A4 di kena di A4 Audi A4 di kena fla emisa gating ya ka ha emisa gating ya ka ke mo khatlametse fla ke mo tshwara ku tla re are Novi ke re are ke ndilotse ke tsamaka are mona ke re ke ndilotse ke re eng o bua ka ma are ke ba ka lotse motho go le itsetsa
dilo tse a re Herman wa o sa rekise dilo tse a re wetseng tate moruti bingo I mean Ramile ke re ke mo tseba mara so kopane le ena re tshasa so ka bona tsama kae a ibitsa ka lebitso a re tsema mophethi ke re ke mara so mmone ka mahlong a re ha o ka tseba o tsama kae a di bitsa dikoloi tsa bona ke be ke re ho yena because nna le ena ne re sa tshwane nna ke relaile ho ntate yena ke tsebo relaile kae number 2 a ke tsebe le background ya hae ha ke tsebe le hore ke bo mang ba mo supporta nna kana go tseo ke a tseba hore ha ke na ntate ya ntswetseng a ke mo tsebo kae mme wa ka hayo o nsile I mean ona ntse le temare mme wa ka na sa nketsetse nix ona sa afford nna ne ke sena any opportunity le enyane ya hore nka bophelo ba ka bo ka change le hosana itse qeta o tshojwana that guy a re honna re tsa dilotse ke be ke ro yena mataka ho tloa tsatsinena ke kopa re se ra hlola re kopana ka because wena o leveleng ya Archbishop wa CRC le o leveleng ya ntate moruti ntho ye novel wa Gauteng Musa Sona ka re so le leveleng ya bo Musa Sona mataka ka from now ke kopa re se ra hlola re kopana mpotsa wa ine ke etsa jwang ne ke sa batho ba frustrated ho ya torong yaka ke kopa o ipheta ne ke sa batho ba frustrated journey yaka because in my mind ne ke tseba hore ha re tshwane le yena ha ke tshwane le yena and I didn't want to compare myself le yena I didn't want to frustrate my life le yena ke be ke mo kopa ke re kopa se ka ra hlola re ba ba gotse mare ha se hore re arwane for good ka re mare one day ntse re tlo kopana ke ne ke tsamaya le Mamjalefa le Mphomotseng mohlanda te modimo ana tshwara kholo yaka date modimo ba arabela kholo yaka because khale ke mo founela sa itshwara mare le ne le beleng letsatsing tate Mageta modimo ba re hallo mohlana re hallo ke o change everything ya bophelo mohlana ana re hallo everything ke change bophelo mbaka I remember that ha re kena botshabela ke tsama ka 735 ya BMW ke fonela ke mthako mo team Mhlakazi ke moruti Mhlakazi o phinditini dize botshabela thinathi siyaphuma ngomtshabela ke re tsama le mangare ke tsama le moruti mamang ka okay ke nna yona itsa ke hla o khona ke fitla ke emisa nje ke tsama ka 735 una sa itsebe ha ke thewa koloi ke kopana le yena o fetana le nna o ntsa re ha se a hao ne ha se a hao Arme bra ha se a hao ne ara se a hao ke ke sa mo arabe aba itsa fihla a sheba di sticker ka thoko ne ke branda dikoloi tsaka a fumana ngotsi Pastor November ha qetile a bula le mati Mphomotseng ke koloi ya ntate moruti wa mo hopola a botsa bo mamta ke koloi ya November ba re a re ke go ba kwala I didn't want to frustrate my life. Number 2, I didn't want to feel next time I thought ke qetele se ke kwatetseng tate modimo ke feel hore tate modimo unfair tate modimo ntahlile today one of the things that Satan ba pala ka lona ko re le kwatetseng tate modimo because you don't enjoy your journey e ka re dintho di ka tswa di tshintshile ho sana and that is why you're miserable because le batla bana dintho di tshintshile ho sana that is why le all over kerekeng yena hosano kerekeng yena hosano so nkile diwasho tsa kae hosano nkile kae because you are so under pressure to an extent you don't enjoy anything about your life anything you don't enjoy anything how bula mlomo complain ha re tsebe hore batho ba ba fihle jwang ditorong tsa bona ha re tsebe I don't compare myself le mang kapa mang and I'm happy in that very happy
very, very happy. But I am so much happy. Very happy. And I get happy because I'm rich. No. But I'm enjoying the journey. I'm enjoying the journey. I'm happy. Now kampona ke kene TikTok on about to sheba. Ha una mfumana ke sheba bana bantu ba re you know is the calm. Most of the time ke sheba la batho ba buang ntho tsa manyalo ba buang ka di reality of life ba buang ba ruta. O ke go mpona ke shebeletse dintho tsa batho ba ntseng ba tlo etsa gore ke se ka roba la bosigo. Ebe ke kwatetse mtate modimo. I will never do that. That is why today ke gona o enjoy tšhelete ke nang le yona ka ra kereke. I mean ka ra kereke na ke ithutile gore la lemphile bokae ke a enjoy. La lemphile bokae ke a enjoy hle mama. Hona le ba ruti ba o today le 50,000 ho yena ha gone o enjoy because of pressure. Hona le batho ba sa gone o enjoy nix. Nna yo mphileng yona ke a khotsofala. Ke thaba bohloko. That is why I am paying 100 rand about something. Nikele bone haka yaka. Yes, school mama rela. 100 rand. Ke etsa sombamba somtlapurela. Why? Because the 100 rand tsena di qeta mpha tsona. Di change bophelo baka. Di nketsa gore ke enjoy journey. Ke enjoy bophelo. So langa ke soka ke fihla torong tsaka. And that doesn't mean I don't have dreams. I do have dreams. Can I little toro tse kgolo, but tseo ke tsebang gore ha se a ke tlo di fihlela ho sa no se. But for now, let me enjoy the journey. Come here, Wanaka. Come here. Look one. You want to enjoy life from today. Una list pills still. Ulus bad. Keep guys pills still. 750. Get over 750. Le reke spili. Still. Every time we make a spili. Oboren now. When I'm Karabu Maheta. From today, I want to enjoy my journey. Thank you, Jesus. I want to celebrate momento mundo omong. I want to celebrate. Kore le mageta mohlanga o zammeng. Asa o file 100 rand. Kore we value 100 rand a. Because pressure yet or ska value le ntho re nang le tsona today. But if you want to enjoy the journey, we appreciate any amount of money. Any amount of money. Any amount of money. Can I talk to you for the last time? Why? Mudimu hands about Israel, Egypt. When God take out the Israelites from Egypt, taking them to Canaan, ask me what he did. Ask me what he did. He provided them with manna. And manna is not what he promised to them. He said to them, I'm giving you milk and honey. Fertile land. He did not speak of manna. Because God knew from Egypt to Canaan, to Canaan, it's a journey. Now this journey, it needs man. Yes. It's not what you like. Your clothes is not what you like. Your car is not what you like. Your house is not what you like. Please, God understand that thing is man. It's man. So that you must be able to enjoy your journey. No matter regardless what amount of money you have, whether where you stay, but understand that thing is everything what God provides you with. Do not underestimate. Do not fight. Learn to appreciate. Learn to
to appreciate. Learn to appreciate. And understand the time you understand that, you will value any amount of money, irrespective of what you 500 that I receive from a person. 300 rand that I get from a person. I thank God enormously because I know 300 and 500. as 300 and 500 zindenza ukuthi ngigalele petrol ndithengise ndihlambe as long as I'm going to my church. In other words, these monies that you are providing me, they make me enjoy my That journey. is why Any amount of money. Now, learn to enjoy your journey. Do not allow the crowd to put you under pressure like Pilate. Became weak until people took charge of his life, yet he was a king. They dominated his life. Relax. 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 Chill. But when relax, that doesn't mean it's next. No. But chill. Have peace. Number two, have a spirit is about content. Have a spirit is our khotsofala. Kapa moya wa khotsofala. Come here. Your background, I determine your future. Your background. I am frustrated. Did not frustrate. You know why? Because it is a determined future. Your background doesn't determine your future. I don't know why you are panicking. You are so young to understand to put yourself under pressure. Number two, you still have a long journey. Number three, you still have a great opportunity in front of you. This is powerful. I do not want to converse with people that will converse things that will frustrate me or put me under pressure. That is why I to be around people. I love fun. And never think when I'm having fun, no. I'm still a dreamer. Believe me, I love fun. Because I enjoy people back. That's why I the bike. Where's a kumbia kai ka emamo? Little to scoop sekama. Get it. Hakibatle ma tota na se wesele ma. Hakibatle di feel tse nhlomolang. Hakilije kilimuli kilia khese. Nonsense. Bo hakili chekili mobi na hana. Spono no seche. Betse klobina bo hakili chekili mobi ki ahlang. Joki mo solo hey. Dibine lo na kile jelle mona. Dijele.
no ke thotse a nice gospel music. Nice gospel music. Nice, but how mamela the Tuesday, Lily Thursday, I can rapella about. Go and ulo mamela and nice gospel songs. Say give mamela. Say uplifta moya waka. Say it's angore ki dule ki thabile. Say it's angore ki be happy. Lona, so elang ka maphelo ana a lona a tlole etsa gore libe miserable le le kwatele ntate modimo libe le lahle kereke. And ka mo madima be lona bana ba ka ba bang ba lona. Le na le ditono tsentle, le na le dikefe tsentle, le na le dibono tsentle tse ka etsang gore satana o sebedise ka tsona o sana. O ka ifumana satana o sebedisa a o tsekisa dibono tseno mara ho sa di sa o sebedisa ka next satana o sebedisa ka tsona. Dibono ke dibono. Satana ha fihla ntlo a ka sebedisa le bonkgono ba tsofetseng. Ba teng ba lutsi mona ba bang. E se lona bonkgono ke bua ka bo usbana ba gale ba. A ke bui ka lona le mphile tšhelete bonkgono ba ka ke batle nix. And envelope ya lona ene le teng ya bonkgono. Ke bua ka bo usbana ba confused because Satana o emetse gore frustrate. Satana o re emetse gore welcome. Once o qala ba frustrated Satana re tlo kwang. Once o qala ba frustrated Satana re tlo kwang. Ke na le ntho e tla o etsang gore be sharp. That is why o ntse le osi o ka iphumana le sefebe se hlotseng sa osi a decent. Nako tse di o tsholo le osi wa gale. Di cellulite di se di bina mkhulule ya go tuke. Khululera go tuke. Khululera go tuke. Titutumel. Every promise felt like slime. Every prayer felt like blame. But you reached into the water. That is my music. Pull me up to breathe again. Grace became my new beginning. Mercy washed away my sin. In the river of redemption, you made my broken spirit whole. In the river of redemption, You love Luna. Mama. Kila ukapina, me sala ku walk. Quick. Chala pis. Mama. Kila ukapina madora na sa wese. Akile hlanyana. La ukatela tise, la ukatela tise. I was running from your light, choosing storms instead of shelter, choosing darkness over light. Still you never stop pursuing, never turned your face away. Now I'm standing in forgiveness. Mamel, friendship and association. If you want peace, hlokomela gore le qoqa le bomang le be friend le bomang. Ona le ntse le bale. Ona le moruti mo ne ke mo rata re ntse ke nyetse. Ne ke mo rata nna le mosadi wa ka ne rata o ya mo rata ba tshakela. Ona dula RDP nje. Nna ke dula Freedom Square. Ntate Matsotso ne re ba tshaketse ka la maobane. Wa feta matsatsi a mabedi. A re fihla re tlo ba tshakela. Ke ba tshintshile di sofa. Ba tshintshile di festival tsa RDP, ba kentse di festival tse kgolo, ba kentse mamati a ba tshintshile di sofa. Ke ba botsa kere. Ba thwa modimo. Ho etsa etseng? Ke ba ntse ba re modimo motle. Ke re ke a utlwa modimo motle ke batla go tseba hore ho etsa etseng ba re God is great.
great. Ke utlwa ke ha re tswa mo ke bolela matsaka. Ke bolela thoko ke re ngwana rona a sa hlola re tla mo. Se fapane ke bua nnete. My ex-wife wa mbotsa bane ke re these people if bana ba ratela ntho tse ntle bana ba tshwantse ba re jwetse hore ba sebeleditswe ke mara motho a tla bontsha gore God is great. Hallelujah. A ke tsebe modimo ena ke mo etsetseng. Motho ntse re hallelujah modimo ena o motle. Re utlwa modimo o sebeleditswe ke ka bolela thoko ka re ske ra hlola re ke ne ke stop ho ya. Ka stop why? Ke baballa pelo ya ka, ke baballa kelello ya ka, ke baballa maikutlo a ka so that ke kgone ho enjoy leeto la ka. Shapela morena Jesu matsomo. Ema ka maoto a hao. Le thuse le bana ba lona ba nang le bana. Kopa le thusa bomme ba nang le bana. Ke kopa le thusa batswadi. Kopa le thusa. Tshebeletso ya ho thusa batho tsatsing le. Kopa le thusa bomme motswadi. Ke le ratela ntho one. Lona batswadi. Bana ba rata hore nna la ke sokola so mara ke tlo dumela gore bana ba ka ba safare ke tlo tela ntho nngwe le nngwe jwale ke ena ntho e ke ratang best to listen se stile hey Come here, my baby. Come here. Batswadi le tjena. O ntso sokola o itlhophere. Ore, sorry. O beya ngwana hao leveleng yo sa tlo kgona ho i-maintain. Why? Because when I battle hore ngwana hao a sokole and ngwana hao ha batle be skatana o beya ngwana ha o qetile o beile ngwana ena leveleng ena ha o qetile wena o mona you can't even maintain ngwana ena ha qeta sa le mona ha ba frustrated a sa o so sa kgone mo maintain o batla ntho engwe le engwe ka mosebeletsa ha le mo o batla ntho engwe le engwe ka mo. That is why bana ba lona sometimes ha re mama mphe tšhelete ya moriri mo jwetsa ngwana ka kopa o sebetse ka tlong ruta ngwana ha o sebetsa ruta ngwana ha o sebetsa ruta ngwana ha o sebetsa mama ke batla eng ruta bana ba lona ho sebeletsa dintho tsena so that bonyane ha tla mona tsemo re o tlile ka mosebetsi o itshebeleditse re atle mona e seng hore wena o mo beile mona o qetile o kgone maintain a lifestyle ena. I love my baby. Ngwana mantla motletse. Ha le ba spoile bana ba lona, ha le ba spoile. Tlo kwa ngwana ka ba tlo nana re ke buiswa ke hore nna e ka ra ke na bana e ka re nna e ka re le tswile lejwe ene ko yentse. I make it. Ke fe label e ho poleng ke le ka o rekela yona? Ha o son rekile label. Noms. Bana ba ka kaofela. Ke moradi wa ka, no label no eng. Ha ne ke nyetse my second wife, ex-wife. Mora wa hae o na rata hore papa ntse mali ndithi hlambi moto mntana. If batla tšhelete hlatswa dikoloi. Hlatswa diteki tsa ka, cleaner dieta tsa ka, polish dieta tsa ka ke tla o patala. Pressure, God bless you. Pressure.
tla roa ka modimo tla kwatela ntate modimo o tla change dikereke o tla change banna o tla ba tsotsi baruti ba bangata ba ileng botsotsing bana ba sa nahana mara pressure ba isitse mo nna le baruti ba ke ba tsebang ba very expensive a ke kene taba bona because a ke tseba sebeletswa ke I'm not going to be part of that nna ke a tswa re ke iphelela le maphuto wa ka anzama and I qetile ke relaile grace ya ntate modimo phamisa matso ao a ke tsebo batla gore mo ntate modimo if you were under pressure today bua ka molomo wa hao gore wena ka nnete o tloa tsatsi nena kopa ntate modimo a o thuse o lebale ka pressure eo e buele ka molomo wa hao e buele ka molomo wa hao e buele a ke tsebo batla gore mo ntate modimo bula molomo wa o bua o tseba dintho tse ka pelong ya hao o tseba dintho tse o frustrateang o tseba dintho tse o pressurizang wa di tseba wa di tseba dintho tse o pressurizang ke a kopa o bue le ntate modimo ke a kopa Jesus. Jesus. Change prayer ya hao. Lebo modimo ka manna. No, change prayer. Lebo ntate modimo ka manna. Le banda te modimo ka dintho tsa o fang tsona le tsa o fileng tsona
bua mantswana wa bue le wena o bue mantswana re morena Jesu Morena Jesu. mphe kgotso Mphe kgotso le kgotsofalo le kgotsofalo. e shale e utlwa a o feng Kgotso le kgotsofalo. e phete Modimo ke kopa kgotso le ba kgotsofalo. o ibuela o qetela Modimo wa ka ke kopa kgotso le kgotsofalo. e re morena Jesu Morena Jesu. ha o bolele hore ke na ditoro Ha o bolele hore ha ke na ditoro. a ke kgalle o bona ke le samoe ka Ha ke bophelo kgalwe bona ke le samoe ka bophelo. but nthusa But nthuse. ke kgotsofale Ke kgotsofale. ke thabele ntho engwe le engwe Ke thabele ntho engwe le engwe. ke enjoye journey ya ka Ke enjoye journey ya ka. ka lebitso la Jesu Ka lebitso la wa Jesu Nazareth wa Nazareth. shapela morena Jesu haholo Thank you, Holy Spirit. Sabonga moyo ngcwele. do you know that you can even hate your parent? Pressure can make you to hate your parent. Uba kwatele, uba hloye. O feel hore ba o faith. Amen. Because o sheba o mejara bophelo ba hao ka batho ba bang. O ka kwatela batswadi ba hao. O ka hlwela go appreciate dintho tse batswadi ba hao ba o etsetsang tsona. Ka baka la pressure. Hi Jesus. Bana ba ka tlo nke le jwetsa. Ke qetetse gale o thola tšhelete tse ngata ke re ke nyena. Qetetse gale. Ba tlo go jwetsa. You know why ke ntse ke le rata? I love my church le ka bonyane bo bamphang bona. You know why? Because ba fa motho ya khotsofatsang, ya khotsofalelang seo a se fuang. E bitswang Contentment. you can hate your parents. You can be bitter. O ka kwata, ka kwatela batswadi ba hao. Ka kwatela everybody. O ka accuse batho ka bophelo ba hao because of pressure. Ka kwatela batho, bo accuse batho. O bo feel hore wena o faitswe bophelong ba hao. Nna ke sana motho nka mo tsekisang lex. Hai. Because ke ne ke tseba hore ntate Modimo ke ngwana hae bophelo ba ka bo hloka yena. Come here ngwana ke tlo rapela. O na le ngwana wa ka yana ntho tsa di a tsamaya hantle sekolong. Come here. Ke bo mama ba ntho tsa bona se tsamaya hantle sekolong. Ya o qetela. Dula fatshe Modimo le bless ke ya kwana. Sibonga, sibonga, sibongikazi, sibonga, sibonga, sibongikazi, sibonga, sibonga, sibonga. Ay, 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 sibonga, 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 sibongikazi, bonga, bonga. Le tseba ntho e bitswang sending your frustration back to the sender. E mara se go se le sona. Qala utlwa motho ya tsebang go bua se go jwela ka nna. He o qetetse sekolo diplasing ke ntho e qeta wena. What is this? What is this? What is this? It's English. Sending your frustration back to the sender. O nke frustration e Satana romelang ho wena. E khutsetse back to the sender. Motho ya rometse. How do you know that? How do you do that? Sometimes be selfish. Bila ke ata te bila ke na le mosadi a re dule ma.
send your frustration back to the sender. Each and everything. When but ba bua dintho kapa ba o bontsha di lifestyle tsa bona kapa hona dintho tse bohloko tse etsalang wena. Be selfish sometimes. Selfish. Yo, what's about selfish? Be selfish. I'm not going to be angry. I want to be selfish. Be selfish for frustration. Not for everyone, for your frustration. Be selfish this time. Or somebody say pride, frustration. You will be frustrated, but Bobo not frustrated. Life, if you are frustrated, if you are miserable, sometimes be selfish. O break, man. Slap your whole apparatus and some Mr. Price. About Tom Dimlona, let's one in Marcanti. Runar Kiruna by a sandy park of value, that is our tenant cheap. Kenan your lamp price, Bullion Bayon. I guess like expensive. Be selfish sometimes. Lelo na ba mosebetsi a ke tlelo liswa ke batho ba mosebetsi. Me hlana ke le ba isane ba lona ke mboni wa lawyer University. Ula fila subject with engineer. Ngwana o ya kena university. Yops. O faith. A go faith subject A1. So ha fitla mo high school ko tokola ba tshantse ba sendelwe email ya go ga khotlela sekolong. Ngwana hao. Kona utlwa. Kona ke utlwa no ha hore bana. Ke le ka re ho monna ka re motho mo go tore bana ba etsa eng ba sa sebetsang hantle sekolong. Ntate mo. So ngwana wa sebetsa hantle. A go faith subject A1 so. Tsona le nagale ke fail ntho. Ntate mo o sanetse a khutlela University of so ba mo rometse email ya hore a sende hape hore a apply. So ka sa bone email e kwetse for 5 days ha fitla kwa mo sekolong of se ka ba re gale ba mo rometse email hore a apply hape ka ile ona hlaya mo computer mara mo phone ya hlaya ka ke sebedisa powder ya hao ha ka to sebedisa powder ba ha ka to sebedisa powder ha ke ile ka butswela nete mo ruta ha na ile mo e be hlaya mo computer ba ba re ntho ha o ke ena mo ke ile ga go romela mara go fitwe ke 5 days mara ha se ntho e kalo he romela no tsontso le late re tlo tshwara meeting so re tla gutlela ho wena a re mo bulele mamati mamela a ke tlelo etsa bo ba khotsi ba ka nna ba betire mosebetsing ba mfrustrate ka ba isane ba ka ba lawyer ana ke deliverwa ke bone motho an lawyer ke ipotsa why nna be selfish sometimes. Be selfish. O faith ntate mogodi o ntse o kwatile se ke accept anyana ntate mogodi ya kula ke mang ke kwala ke re ke nna fandaga wa kula le wena wa kula se ke la kula le bangata fandaga ke di bitsong le be di siki for next week ya hape man so re ke ke sena monate o sena monate ka la otla e ke qala ho tla ke rekile ha ko bone ka mahlo a se ke se yes ke qala ho tla ke rekile ke jwale ke o bona jwa ya kwa nna ke khono o tsamaya kore ho bohloko pulo le bohloko ka hona ha khono tsamaya le sa khono tsamaya ke le ka dula 5 days Limpopo ke sa theoile ke sa khono tsamaya o ditse ka ke le Limpopo ke le o sa khono tsamaya sa khono tsamaya ngwana le go ba re buketse go ngake mara bo 5 days a tseke ke re ke ngake but a sa go tli ma sentse a ke setting ke kae a go tlothi
Ambuketse ku ngakeng mare ha ntlo lata mo tshetse ke ngakeng a tsa ronta fela mo temile renting then ntate o thing a tsa ronta a sa thole a sa thole a lahleha monga hao a tlo isa ngakeng a ronkisa ngakeng I bukile already. A bukile doctor already. A bukile be ke khutlela mora o guest house mo ke dula teng ke re nka ka khutlela ka lo shela guest house but be ke fitla ke tshela metsi mating ele rate ke reka grip tlhaiza be ke inwa ka mora mo ka ke utla ke le betere haholo Satan ba tla o frustrate haholo and you need to know hore o mang e tla o thusa you need to know hore o mang mohla o ka tsebang hore o mang o tla understand why Satan o lwantsha why le metsa hore a feel a re batla qete school a le batletse qete school le mientse ha ngwala re le ga tso be le fifi ha ngwala le le tsara be le fifi and then a tsore ke bo ka ntsa ngola a tsore ke bo ka ntsa ngola a le bala ntsa ngola a ngola o pasitse di-term tse kaofela ene smart ya di lase ke yona e feitseng no hape o nwele dipilisi tse ngata sala go betsa ke tsebe ke tsang dipilisi tsa di o nwele dipilisi ntate a re ipola ntate moruti o passe di-term kaofela ka di-level 6 7 principal a ba founa a ga motho o tla jwang cause ha o ntshiwa di-certificate o teng so why le metsa tje re batla qete sekolo le bakae ba bangata November le tlo etsa jwang ho lokisa mese le entse mix le tjho jwalo ho nna Aisha ho nna le tlo etsa jwang ho lokisa mese le entse ke tla share le entse jwang ho change di-marks tsa hae mistress wa mitishara ntsa mamaka ga ba kwetse mahlotshi ga kwetse ba ntse le fifi mistress o mong a ntsa ga o tsa ka mangwana mo rekotile hore a utlwe hore ntho ena e entswe ke baloi o ka e usiwae le entseng kwetse mahlo a matitšhere re mo tloetsa tloele extra class mistress a ntsa mamaka o a mo ratang thata wa accounting o na o kutlwa ga ngwana a tlamele o fihla ha ntsa ga sheba script sa ngwana ka ntse re mo etsa kwale wes a isa script sa hae bathong ba baholo o di-elephant accounting ka ntse ba sa bone re ba kwetse re batle ngwana a qete sekolo re batla a qete sekolo a le 25 ebe le hona le baka tate skola le ka a le 25 a tswe ka school living a ska fumana distinction nix le inya re bana ba kena ntla selena lamlo le tlo njwetsa hore le tlo ya dingakeng tse tsa lona le tlo ya dingakeng tse tsa lona di le thuse ho lokisa mese le entseng le mametse ka peleng ya Matang lokisa mese le entseng lokisa ke batla mohlolo ha dikolo di bulwa le re bote ha o thuse o lokise ha go tlo ndatore ba ha o thuse ba e lokise ha o thuse le nketsa mangang re lokisitse ke re November re lokisitse ke batlang ke batla dintho tsa hae tsa sekolo di be right le tlo di lokisa ka speech I
wa re fosa mosio. Wa re fosa tla ya matric. Ke a le fosa. O tla matric. O tla eng ke wa re fosa re mise. E lokise. Ene re pasitse ka bohlale ba le rona mosio. Lokisa. Lokatile. Lokisa lebitso la hae. Le di marks tsa hae. Patale nsinyetsa na. So 1, 2, 3 kuba. My baby. O bone o tsoge. Abangata. O tswa ba bakae? Kaofela. Ke ba eng? Bana ba tliseka. Ba ke ba bitsang dimata tate mogoti. Ba ba bitsang dimata tsa. Leo dimoli lukilele. Timo oli teno.
hae le ba kae mme wa hae ba mosebetsing le hae le ba kae sa mo lokisa mo jule ha ke batla o senyetsa nako ke lo ka speed o lokise Satane o tlo fumana 40 million o ntse re tlo fa 40 a lona le bapala ka nna 60 million ana fetsa ke lona lona le nhula pelo lona nna ke nana ka bapala ai futek ba le ba nteng a ba tseba o ka tshepiso 40 million wa o tla ke tlo budget ka ntho e siko wa o tla ba tseba se tlo dula ka calculate mono go le ntsa ntho mo lengwe le petse re tsefe ba sentse ka tsatsi le leo no go ba ntshe 10,000 ba sentse ka tsatsi leo re ile ga halefa bosipo hana ke re ba nele ka o ba yena twene mi mona ke tsebo tlo hesha go mona ntshe chelete ba sentse mo fe mo go le ga le koletse le chelete sa bona ha tsene re ntse ya ne di last no tsene ke gona santse ba fumana chelete a click chelete bona e trusting so ha motho wa trustana ngisa pampiri dintho tsa bona kaofela kwana gore chelete e tlo gona ba sebeletsa tsebe wena ga swagela tlonovi lebeletsa atse rentse photostat ya ID ya mosadima le photostat ya lengolo la tlhola ngwana le sa bonala le ba duba re fitla tsatsi lona le hono ba tshela mo ha o tsebe wena no ha o tsebe re yentse ne re ntse re tseba ene ha gape ke no santse ho etsahetse November ebile nna ke kopa le setlanyana ha o lokile moswathwana wena powder yeno ya bona yo ba e lokile pele ke le lokola gore ke le thoshare o lokile tsela ntlo empa fa di kantoro di kwetse ke re no ba tla lo ka di kwetse le nna tla ne ke etse tsheng satan sa ba lwe di tlo mlokola are puta ka speed o lokile ales ba re hlotse 1 2 3 4 molokole le qetile moloko la tsama le ntse ntho le ngwe le le theke maoto go bai 1 2 3 le tsama tswa 1 2 3 le tsama go bai le tsama le bagae le mlokolotse go bai 1 2 3 le tsamaile 1 2 3 modimo ga ke mo rapela ka lebitso la Jesu 1 2 3 a re me ka maotoro kwa le kereke o ka ngwanane wa ka yana wa sekolo tlokwa shebisa botsodimo haeba wa ntshepa o tla tsatsing lena ga o sa hlola o nwa dipilisi and then o lo bona mohlolo in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. mare ntse ke le bitsa wa sa o be ke o thusa wa shanga ntse ke eme ka le wena di results di changile di low o sebeditse jwang e ke bona le Robert sekolong kore di mbenda o etsahetseng ke di khotsofa pele tlo ke re ga se skala bapala bentse le batla thapelo sekolong le bapala ha ke fumane ke awardwe the same university ke tsama e ke reng di results tsa teng di tlile di ke fumane certificate award ya leadership ho tswa teng ke bontshitse those that but then ha re bua ntho hona le di results hona le these modules di tlile di le bad but then ntho mmakatsang gore ke ntho tse gale ke di pasang
ke ntse tse re galo di pass ha wa di nyatsa kgetlong le wa itjwetsa gore wa di tseba mofeng se ka la ntshobodisa lokolande results sa hae a le tlo ntshobodisa kre a lona a le tlo ntshobodisa le tlo mlokola kre le tlo mlokola le tlo mlokola le tlo mlokola kre le am lokola le di lukisa kre bua le nna le di lukisa le lukisa kre le lukisa ne 1 2 3 shebisa masodu o dumela mohlolo ke ona mohlolo wa modimo ka ka lebitso la Jesu Kristo. Thank you, Holy Spirit. Okay. Kopa le mphe bokae ya monehelo o kopa o neela ka bokae ke bokae e le batla o neela ka yona monehelo ke bokae tlo mphe monehelo thank you Facebook re tla kopana ka Monday ka hosane ka 6 o'clock mpho le ntšhebele batho ba di Facebook wa tswa ke na le maphuthe wa serious mo le ntšhekele di comment wa tseba ntho o mpha report tele wa mpha report gore ne tšhebeletse ke batho ba kae di comment tsa bona